U 2 dana tehničkih razgovora srpska delegacija je iznela brojne argumente srpske strane vezane za sudbinu naših nestalih lica. Mi još uvek potražujemo stotine ubijenih, kidnapovanih koje je teroristička OVK otela. Zatim otvorili smo pitanje povratka raseljenih osoba. Činjenica da 212.654 lica još uvek živi proterano sa svojih ognjišta, od čega 196.000 na području centralne Srbije, da Priština za 20 godina nije napravila čak ni takav pomak da bi cifra od 1,9% održivog povratka bila pomerena na bolje. Ukazali smo na to da niko nije odgovarao za ratne zločine nad Srbima. Juče smo nakon sastanaka otišli u crkvu Svetog Save kao delegacija da odamo poštu ubijenim žeteocima u Starom Gradskom, pošto je juče bila godišnjica masakra, da bismo i na taj način međunarodnoj javnosti ovde u Briselu ukazali na činjenicu da niko za zločine nad Srbima još nije odgovarao.